Dobro jutro, sad je već 5 do 5. Tu smo u Italiji na plaži. Sad ćemo na prvom da vidimo na ovom dijelu gdje je gušće što se tiče ljudi. Mislim da bi ovdje trebalo da bude, ako ništa bar kovanica, ako ne nekog zlata. Neki je se napio, izgleda da ga žena nije pustila u kuću, to jest u stan. Zaspao je pred samom kapijom na sred ceste sa flašom pored glave. Kralj. Baba i babu kao. Čovjek se hidratizirao maksimalno. Polako idemo sad ovdje dole prema plaži, pa se javim kad dođem. I evo raja, tu smo na plaži. Mislio sam da krenim po ovom suhom pijesku, ali ipak neću. Voda je se dosta povukla. Sad ovdje očekujem da ću vidjeti sigurno još neke tragače. Voda je se dosta povukla, tako da je sigurno još neko došao da traži. Ljudi ujutro šetaju, šetam ja samo malo na drugačiji način. Evo ovdje možete vidjeti koliko se voda povukla. Voda je se povukla za nekih dobrih 15 metara, 20. I evo prvi nalaz danas sa sunčane naočare. Pa idemo dalje. Drugi signal mnogo dubok. Evo nisam planirao da će mi se desiti, ali sa sreće pa imam onu veliku. Kad sam rekao da je duboko, nisam mislio da je ovoliko, ali eto, kopat ćemo ga. Ipak sam očep. Ja ovo mislim da je neka kovanica. Ipak ne. Od metka košuljica. Malo mi nije jasno da je to od metka košuljica, ali nema veze. Idemo dalje.
evo, nakon svega opet pinpointer je prestao da radi, ovaj mali žuti, tako da idem do apartmana da uzmem drugi ili treći, nije bitno. Uglavnom, ako ste se pitali zašto ja imam toliko tih pinpointera, sad evo imate priliku da vidite zašto mi treba. Uglavnom, ovaj moj je prestao da radi na par signala, što nije se odazivo. Malo jeste, malo nije, ali stvarno predmet mora da bude blizu, tako da ne želim da se nerviram, da mi jutro ovako propadne. Idem po drugi, pa idem na plažu. Uglavnom, da malo zamrzim. Ovaj detektor radi, ali ima jednu pukotinu vode. Skidajući ovo sa ovoga, samo da znaš da ćete, objavit ću te u sljedećem klipu, 100%, samo da znaš. Uglavnom, skidajući ovo sa ovoga, sam podvaljivao nož i promašio sam to i zabio ga u ruku i dobio to što sam dobio, nije bitno. Ovaj čovjek nastavlja sa svojim provokacijama. De, idi, napusti me. Uglavnom, počekotina je tu, još se nije zacijelila. Ne znam koliko može da se vidi. Mnogo duboko. Ali opet dobro, preživit ćemo. Sad ću ja da uđem na AliExpress preko svog telefona. Vi ćete imati priliku da vidite kako izgleda detektor koji ću da naručim. Košta 30 eura i kopija je Quest Scuba Tektor Pro. Detektor koji želim naručiti je evo sam prvi ponuđen. Prvi je ponuđen i košta 30 eura. 26 centi. Kaže da od 21. do 27. može dostava. Slike da pogledamo. Evo, naravno tu je i ovaj crtu što vidite, imamo pinpointer i desno je taj Scuba Tektor, a ovo je Scuba Tektor Pro. Znači kopije Questa. Ovako na slikama se čini u redu, reviewsi su u redu. Sve ok. Okay, now. Ne znam kupi.